yabatari wowe mana najyaga kubaye kuri iyi si ibibazo mana warankunze we unkura ku mukungugu ungeza ku rundi rwego we mana nzahora ngutambira we umuronda kwe interview very good man wamushikirira n'umucamurunji nakwakwireke umucango muka umucangahi muganira narya kwa interview abantu nabaha interview bantu bara ati nkanyowe na nimbasa kwegambo ryo munyegamba mu nyuka we yakugambira ukamanya who is someone you talking to so wire bwa kadiem mbera yakara rero ndi babo kutuhiga babo kututera babo kutukora kubi na polisi nito tukatashitama kuko kutukundera kwa nyika ryo mwana wa street uko takuntera nkakure shano buje mbundo tera masazo kana akugwa hudi na wantera akabero ndishwa akabata mbundo rudachika kabara bero ndi nkamukago shanga mu mbundo tuje mesango wantera ayindi kugota jini hata bero kandi batutina kandi batureba nkabazigubaba yatera abantu mu kisenyi akatara bamukumara kwezi akabona manyango batire bamugwa nabone bamukora kubisa hata yiruka so obwire bwaka wire yatuihayo akoso wire yatuiha tureta twaba abana bebaha church as you know street kids or street children's how they behave it was not good so people started to fear mwene batandika kututina church katukaturwana hino wabira turamuru abaje kuturamura kari wiri wenga kana wakuja ngo akare street kid wenda murayitwa kana agimanya kuyabiraje ashangana mu Rwanda abatera ebikonde bitari inkoni ayijaje ashanga mukwati nabaretwa nko mu maguru pati rugati tero irayi zakiro tero kandi uramutera mukuru wawe atuma abanza bareka aha mumburiye cye kibaddeho hato washobya mutahansa mutere inkoni ko kugira ngo akaya tutire mu mbivo yo kumanyara hanga akandi we akakushobora akata kutera tera nko yaza kutera akutero yetisi so jona nebihwa pastor yatwihama abantu twabe kituri yaba kuyakuburuza ati music ukwesha ngorano yakutwara mu studio ninga ya kuyatuburize yatugira ati abakubasa kushomana ba fine kandi akasa kore chindi nangwa nyuka banza naza yishomera kantu arayishomera konkanyu utanayikirizana na ticha yakwanyuwe kandi yo mwana wa bwenu warebe ko nabirendi kandi by then primary zikanziterwa n'inkoni ya na hati n'abakibatera bamwe so hati uri umuntu yajangwa karumushije bakumwita ticha David namwe kundi mureba yamutwara mu guru cy'inyanja cyangusha naryanyuye abaji nashoma narwo kandi by then kanyu abo mugizwe nabenyine bakantu mu cyo kuba mu cya kabiri bareba ntakufitinga bantu mu cya kashatu unakire mbare tukaza bakavuga ngo todiyo bana ba street hata batakumanya abo ku muntu kwakwa narwo mishomero rindi bajya ngo abiri narwo mu cya kana kwatito bakandi batutestinga bajya ngo muzo mu class zone bantu mpitu byayanga bareba ogomegeze gaye negarengere pitu bantu mpifiri nare buryo bwana atakwaza kufitinga nabo bantu mpifo ataho twatandikaje akara mu cyamba mweta David yatutera inkoni yanze yatera abandi kwantira rwa kabiri pitu nonterera kigali atwagera ngwenje ati bitu nonterera kigali nakorere ati jareti ntato kwijareti niki n'umusango demo tokotaru aza kuntera nashora naze nyuma ye class yashomisa ko yaherize shaza break ayandika baza nakutoze twagaruka mu yakingo rwigi yatargaye Peterson yije yaje kutaye inkone naji kwata yanda kunteme ngwara naguruka akubiri yabe nakora byo nani nabetire so kuta kubasa yateme ngwara kuyaje kunteme ngwara naguruka yabani we yagwe class yatera umungaro yashe ikintu gacyamukwata yatume nko no mu office yenyine nke kure njoka kubagerese ya kugitayo nagikwata akaina mani ungananye kanyi na mani kandi kache mkanyi na mani kandi ko ine no bukoje
kwa kugitayo nagishara yagihuba nagishara kuna gitero yantera umutwe nakwata yatendije nagumanika kwata unta nagumani mureba yatendije yantera ibega kaguru karumwe kamutera ikikonde yagena mpaka mu kashonde ikirasa tabagwerwa kabi natera ubwigiru na rwigora nashobora baragira kanisa ngo niruke kuko kushoma kwanje uhanga kugira agenda konka kugira ngo kokambwenu taramanyira in fact pastor kija ya nenya headmaster w'ishomerero yaje aba nabana barigira ha street tubakuzire n'abazire babo ngo babagire ngo nabatwaza bati enshonga benshi twabaresera ishomero nkakugambira handle them well kugira ngo more kesho biye konkota kama harasinda muno harasinda and by then primary is very dangerous bakandi batira inkuni bakandira ente makunyabi emkoni makunyabi yashatu so twabyanshobera shoma kwa bena ngo bampindura ishomero by then nkari Pentecost bampindura bantekanya mutobora primary school unagiremo namubwire bucya nare bitaguma yaguma mbwe nare ntachibasa nayimanyire kwirondera kuwenja twantwito kuwenja namanyire kwe kwa trakade yankateka mukagena ngapima minzani ununsi byawo ndemere yiyi chamsha naye beba urubanya waye hemba nawe narakusto boarding kandi kwe boarding cyo kikarete kizibu muzeyi fito jya tuteka boarding tubenga abasibi wana kamuzeyi akagezaho bwenu akagezaho Bible negira ngo ngo wazirwa ryo kubura wazirwa ryo kubura aryabura nkuko wazirwa ryo kucira aryakira so twari bitachibasa so yagira tumukakora ki so tinyanyeka utajya munyingana bindi ndabona bikabinji ako bakatutwara mu different schools icyo twakozire ati yatutera workshop ya welding dim nimbasa kucinga enju yawe utimaze yes kashoma welding ko sienyiji zicuma karutereza nkarutaho ngakora bishimwe cyo kunko muri Nyakara music ikaba yandira amagara nura bindi ya street nkangiye ya nafuna y'umutwaro nza ko mukatari Kampala mu wino ngura ikisati n'ekipare mba smart beke ashobora ngunanye naza hari music tujeno mission no mweshogozi wa mani kandi embozo wajihurira neshasha eriza konga kandi ijerugamo bujurizi bagambira ngo utaro ikintu kikubaho kandi kitinde bujurizi so nokora then orinda ubujurizi bwawe kandi ikintu cyongera gukora cyongera kutambura ahubwo no byakuba legendary bito kureberaho nawe nakujya tinkamare nyako mu cyaka kandi ngatoba nkanindara ananka nkanindara mu in fact cyaka nisinga street oyinga ho businje exactly no mai cyaka cyo bantu bakuronda yo no gwana na government yo na almost so konkano rangu abakora bumbize ubinji baruhanga ari kuja haruho umuntu in salvation ngashomuko tuniki turukweta after test there is a testimony. You cannot have a testimony if you have not passed a test. That's why always abakusingura bakajaguza nibabahereza exams konkapita tuhagamba konkiyo urujungu kagwegota kandi wakomera mu classe zazo wagamba it's a miracle ukija wagaruka yo wayongeraho indagarikireyo ebi nacyo tukiri spiritual nza kuza kukushoborera hanganyambo orakucenga ningabare barimo batureba barakucenga aba bakureba na mnonga ikigambo spiritual n'ekintu kitakurebwa konka kiro nakugira nti for example Bible nitujya our God is a spirit to kumureba kunkaro that's why we tsimba amajwa hansi tugira ngo rahangire izoba herezo mugisha business yanje bwaza kutaho umwazo zenyine zuwamsha botu ntahe n'imtwaro nkabi ushango zine ningorengize kandi uyishuka ngo washaboka kayo sima wanjenga so nekinte kitakurebwa takwatwa kunkakiro hati nico kimwena na cyo gambo rujunga mukamanya ngo ruhanga yanyu musi yagira hiyampisia kandi turyo munsi yabashomere turyo mu murembo gushomere how am I going to handle my things like someone who is educated
umubantu abashomere kandi uri kushanka utarashomere natsimba amajo hansi nasiba nashaba agenda arahanga ukorera iki ukagira ngo nkabasibwa kimanye ndimi zo nikimanyisa ngo ururimi rwono ryo mu nsomo no ruhurira kandi uruhino ho bushobozi. That's why nimbasa kushaba muri Nyarwanda arahanga mpurira diye mushabo muri Nyanko arahanga kurure kandi twe natwereze bitwamushaba so kimanyisa ngo urahanga ururimi rwona ntaruhurira kandi ayine icyo kugaruka mu cyarwo so akakugabirira kandi yakohereza najya turahanga I need that DM nimbasa kuvuna urujungu rwo mujungu when you follow me on my social media platforms ondebe obwiro binyiri mbumara n'abajungu in fact unojya ngo urahangata ebe bintu byakorona tubireho last guri mwaka guriya ayi bacinji mukezi kwa munana kandi yukuza he ndakuza gukora ndukuza kugenda kuhereza arahanga umuntu umwakanye in fact no yampira umudaro n'umujungu n'umwana wanje ali Sweden one of my friends akija mwana wanje yagabira umudaro nachira kwija mnongo tugwe dini just it's a decoration, it's like a brand. It's a brand. Nomano basa kureta numara engere baserebe bakutwara muno koko ujwire t-shirt uriya nabasa kugire bajati of course kanjware t-shirt ke we are an example man hati noreba kanjerezeho kanyibeyo idea kache kamiliyoni akarete kitenge cy'abantu beta wali ekesho ngoro kamba kita wali kunkaya chikora jura ko katenje kakwati hanga bakita wali kakora se kandi wali kikachita kandi kachire kitenge kitwireho but style yacu koziremu chakwata tino tarakijwire Peterson tuza music Peterson in music first day in music ekeshongoro cyo kubanza mbwe okuwachandi first day in music kikabaho bwire ki na producer 2015 2005 katandika nkumuzini yani nzinda Florence Musime kandi ni trainer w'abana be abantu betana akanye band y'ibintu betana abasabandi noreba band yitu ate ibintu bikahinduka band tikugamba live band akushanga nko mutkari kambete ba king dancers na queen dancers so I was a trainer of her king dancers and queen dancers kandi ndukumuzinira 2025 now 2025 riko 2026 na mukaga na still na tunga another contract yo training abana ba Mera Sim ndukuzina nabo kandi ukashoka ba training amukache ndijo mutsigaze ko muta Sande Rukundo na umushongozo ryamutaye sizwe ni manya Sande cojo kiri munongo ajya so twaba batu now natandika kuzinire nyuma yabo beshongozo buba kweshongora nyo ryo muzina kuzashikire 2020 na mukaga erukwaho nko mukwezi kwa mushanjwa nashoza my first song ikibabiri nibeta Yesu mwana wa Daudi ngirire mbabazi 2007 tusa wachikora na producer chi nachikora na inkachikora 2007 in fact yes abakana bamweta producer Morris obana umanya Morris ni umanya Morris arugire ku 2000 na mushanjwa almost yes kwikati in fact umba producers abine kibakorekaho Murimbare Morris muhereze kitinzi Morris akija ry'umusigazo murimbara mwe nabwambira story ye nawo ryamutaye abo in fact abo nabantu abo ni kurunda hati Morris akija umurimbara izire kutere nanga hakizimbe cya Kadomo icyo opposite na Toto Elia amumushirana wita Pastor Bagonza Robert akamuha Kampala azire kutere nanga umukanza no cooperating machines kunga kabana amanya uka production kunga kukozesa fruite production ya fruite nojimanya FR mbwenu FR studio hati bacheza akabine cya computer cyo kibunu ikiringwa hati bacheza ku recordinga message yo muri sari kuburura bakaza kugitwara top radio by then yabira ko ni radio y'abakristao yeje yo mu Eastern Uganda hati ayiba kubiko mu store nabwo kuchikora bweshereki atanka kututere bisho akabanza futera umwana umunyano wanje nargaka mwe nargaka buyana yamutereke shonguru bamwetoha Jonan hati mubuzo ntokitera tukanimbarira Peterson hati munyano witu munsi go mwana ufitera nango wabagonza nte aja atatira utinanye kampi katu ni mu studio nche kandi kuzayiruka ryo rutaro katu ni mu tokason zako batoye ufitera shonguru kwano yekakatsa kana tera mushanjwe ngazi kazi rimbabazi mushanjwe
zo wirobo zikazi bazigesete nyinshi iki nakozire umurondo tuzayo mwana ufukuse nkani mumani wankanza kutendereza kutere nani hati munywana kumunywana anje tushobora gukora akayimba nte ufukuse nkani nebishongoranye bikompoze kinakozire twazayo akarizo barya sante kuyaherize no rukarizo rwamkaga mbabatine ki babatine service hate kiro tutandika shanga tukatandika 10 zo mwazi twayikingira no mustoha mwatira you guys ibintu bitangaza kandi kambaga mbere imabane ndo batureba rahanga yari yo komugisha takureba nenki as long as you have zeal ngashitwe to kuyayana no manyangwe cyeshongoro cyeso mwana wa Daudi cy'abantu icyakwasiri hanga icyakwasiri yuna nesha ya hati kikanga kwaho tukakirukodingira microphone yo kweshongororaho mucaca gari za condenser zanyu is called condenser yo already made by studio recordings eketaro bishwe kane gurwa akati ni sound kada kakosere yo munda muriya ya ku recordinga twatera track kakana ma keyboard of course keyboard kero he kanisa nebipini byona yabiconnectinga yateka mu computer yakwata mic headphones yabe nakusakwa editinga editinga vile ya ready twate komata yakwata microphone twate yewayo kweshongorraho yagiteka stand waye shongora nakwata mu Peterson nako cheshongoro ya chedita ka editingira wiki yone ya cheditinga tijogarke tugarke mwatu wagarka kuna bena storanza kuchero katuburekera tina kana hurura matugarka kweke kinakora hugundi mudundi hati yakampa ko pinkisha akeshongoro ka herize na atanka kugena na pastor wanja kana aburura nkahi ba top radio wire wire by then top radio ka rijuro mbaji twire mwizi umurongo tubanga zakaramura noko ati tugendana atakaburire mbanza naho bujurizi twija no muri sa turi abana ba Sweet Kid yatiyamba hayo bunko by then kandi gera street ntakamanyirege byo kujunwa konka ndukukunda rahanga na Bible ntakucenga je kandi kumanya nguruhanga nakunjira kandaza kuyamba wagenda apata microphone waburura atkaba hece shongoro kiye kimwe bacitamo ba brother Kenny Sab no yabamanaho na ambassador mucunguzi bajuziri ndikategaya ba pastor Lameke natwatsa ikintu kikacabire kare DM akeshongoro twakatamo of course wakatamo no siga mukopi by then flashes gas tari nyinji twatukusa CD basharafido mu data uzabiziro gitwara bakikopingaho aha ishongoro tshabe kizibu ishongoro top radio ni radio nkaya bari kuri yabire siki manisa ngo kecemire kwihurwe rukwende takwe buri muntu kandi we no kurata Kristo banunyaka tucho banu murukuru banuki ishongoro cyakwa hatishwa ngo bwirogo pastor ize ante comme department yabene kurengiri zo mu byaro tuzakubura mbyaro zakabuyanda ni yeshonga DM kankugambiri from today toine cyaro mu Western Uganda cyona rucya kwakiriki okwe ekiko mundaro cyo kufikayo kajyango Peterson takubakumanya kiri in fact icyo ni nkimanyi nkakwato mu byaro singa no mutawu ya ate uko kandi dukura mu town arosho itabe twagire hokwe wagitera konka gere yiwakwasire mu ekintu byo mwaka jateke niki nkakwato mu byaro kandi abantu bona buri kureba mu town uyo mwine cyaro oreke kunatanduka gukora sente hakibaho meeting zembaga mu byaro bajyango twino mweshongo zo tukurura ha radio niba mweta Peterson ariyo mumbana bawira bihaswitaza no mweshongo zimurungi nitwendo mutishashura jatwe shongoro rowi in fact embaga zanje zona ezikumpa sente nimbaga zebyaro kandi abe byaro tubaramuzi cyo kwanza mamba kore ngo mweshongozi wa mani rodo ji wa mani inde nubunabiri ntakabiri wa mani ya by then kuko kinakozire nagira ntarahanga we bari diye nkashume cyara hakindi za crusades baranga crusade ngo apostle wire naija batahuriye Peterson naija kabashanka barwara pak
abantu batandika kumpa n'ebitoke n'emondi omukankanyi n'obutenge ntakubara na muhendo omukikura janara in fact ekishongoro ekyo kabanza nakitina kyahise omwana wa Daudi ndikuteekateeka mu kiro mushana nka sitani abantu kunabire nkeshongoro instead of kuterera barra hata umunyanya giti kishongoro kiriho amahembe kiriho cy'abantu n'abantu barra konka pasta ija kinshobora yangira ngo umunanka icyo kintu kirimo yangira ngo kiri mu bigambo bikuhumuriza umuntu kugamba kweshongoro cyeshongoro ukashuta umuntu n'ugamba hambere akapera cyeshongoro cyo pita umuntu ubundi nabasa kwaranda ngwaci cyeshongoro kijangu Yesu mwana wa Daudi njirire mbabazi mukama utanye awameisho gawe. That was the song. In fact kageza ho ndiyo nindwana na producer Morris ndabo nchita kukigaruka mu audio nungi tukakikora video nanje akireke ejo no bujuruzi bwo borugumana yoruka abantu gatandikira tondeka nkakigaruka muje kagaruka kakora video hate kibasa kuterwa hati by then kana etero nabwitwa tine na TV mu Eastern Uganda konkani bwo video nija najikora konkombwiro obo owabira kora video bakaba kurebasha na wagikozere producer akabajyoa akabari ebyoma bakabire bya Morris ya leta umusigazi wone bita Zaka no wijira ka editing akagikora akagishohoza habo kuba twine muntu no babe nabasakora video Morris akana abasakuka ka busy mu audio Morris ni legendary namwikiriza so Morris akija ryo umusigazi atakashwira kankore music kamuhum kazi yashwera music yamuha business yakora okuteritwe music yamuha enju yayombeka Morris takupansomba producers bone akubici yakozire nicyo turamurire zamani akanyita twashitamanze ngepese nyinda twore partnership ati bo buruhoraze nyura akora business kandi nteho ne namba yabo buruhoraze hono bagire ngo ni studio nshuma kamwenja hansi ntitwine studio wanashima bari reputation bamwisiga shongozi wa mani tugira ngo tukantutere emitwaro bayina kana tere emitwaro etana hari mukaga so nyantu wijo ogamba mukamushanju wijo inebye shongoro bingi ntukusharraho mukaga kimwe mukaga no wagumu budget yitu umutati nanyi nebye shongoro binatu mukunsharraho mushanju tukusharaho umutwaro bwicaye mutaje n'emitwaro mukaga hato umuntu agira nyoko ayanje ninyenanya ishongore gire CD agire hato abakazi babarisa atananye ni mujyo mweshongozi rabaka wa Morris ngwenu twajikwe no bachiba kweta campaign twagiterera campaign everyone was running umya kumanaje naruka Morris yakwata Morris yatera ninye natwire bingana ninye natwire namuhoza kamutera cyeshongoro ni konko bire ko bwashikire Morris ni musima bire ko bwakire studio zakanya kandi twashanga ngo murembo gutura umuntu wende kiba kweta live music instruments kandi akata ku mafutera guitar mwa keyboard kana agimanyane nebindi kandi aho no tukuzaho hariho hits manyezo izabandi zahezigwire Uganda yo nakumanya no turiyo ntuzaho kuya waza mu studio cyaho kugaruza nazo mu studio neshongoro cyeshongoro cyakwata ekijuru cyakwata ntakukimanya ngo cyakwata batandika kuntirira isimu Peterson ngana atungira akasimu by then nakonka za rushozi nakasibira nakashabira mukama mpesimu nani basa kwata isimu ya miliyoni 2 necweka today nikimanyisa ngo nazo nembabazi seke nakozire nagambira ruhanga najya mukama ko uri impomugisha wagira hiwapsya of course abakuzara wabaru mu challenges zirabuzire zikazi uri yemera tkanosha atamukintu shongoro urunyarwanda umwankure tino rakuru nakugamire nyunagira ngo ninkore kintu none kukitera paka tindemo nyuncu obo yogira ngo noremwa mpaka so nagezaho wazya watera bara bibija bwanyuma natera umwana wa Daudi cyeshongoro kwa Daudi wamaze kukitera shozi wagira umujyaro wakora sahuki kakora cyeshongoro bacego kandi bacitari bo businji abantu binyira babitenderezo mu kansati bakumana mu kamwe cyeshongoro my song was fact nyira kuja kukigaruka mu kijyango rebo businjo mukama witwa tubire umanyengu Yesu akatwiho mu busasi amashemererwa gari mu mitima yitu orifata jumirwe ari afaino busasi
it was my song. Nice composition. Many people babitendeza no mu cyaro binjo nkabinja mu byano bamanya nyowe hati kunahirize kweshongora antu ibishongoro byashanke byakwataho hanga mpe mbabazi ya connecting abantu Pastor Miche natwatso wa Favored Ministries apo hato muri already win tata hati ni nkoreke mekagena atanuka kufunda Pastor Miche n'abarisa abandi binjaho na branch churches zitu ba Pastor Kolebu yatanka gomana antwara Pastor Kolebu bino mjuni yatanka gomana antwara n'abantu buri umwe yatanka kundwanira ayishuka ngunyine kunyana cover up ya mera sima na musime ntambari yahagaze so ekintu watanka kuchika mumanya so musime ntaba kimwe tumbaga kweshongora atakeshongora mbanye nabanza batanshashwire uba muhire sente kukanyomanza kubankani in fact niyeshonga ningambira all musicians don't mind about money too much banza orebeke ngo abantu waba your talent kweri muke noza kweramura DM tikwepanka tukora cyomesho gabari no batureba viewers bitu ahankore midi agarahanga n'umuntu kumpe mitwara biro mu mbaga nabunyuti ngoshongora mitwara biro mu mbaga I can't wa yokori ndebo umuntu yakujya ati mihire babiri nanako just no mai mtu naite kushana ni nabo yakwabiri na ijanka munywano wa turukumanya na kadiem kwa mashitage moto akamenya unka stating standard yaje why kuna amanyirekera hanga mpire namanya music eri expensive acha nakumenyesha ngore mitwara bire mbaga music eri yakora ate cyesho kimwe nani cyesho ngore mitwara 20 aga ODM taho bwire ta production tambyona hati cyesho audio 20 sohore kika kugireba eka competing na kangire ngo abakampani akaba kampani ya kiriya higro music mu kimanya umwe no timbuzo na kampani kushoze cyesho ngo wa pademane mitwara aga ningatana hatu wanyangu ba kwabiri transport na kibina no bihamuzinga so no nyoro yiheku kandi ugarro music so muntu mukamiliyo naho ni mutandikira ko yongera yi no muntu nabasabye atipita kurugirira ko wanyashongoreje kandi ukenisha niyo turiyo ntuzuririnde bazitwa so twaguma tyo cyeshongoro cyakwata kucheze kukwata hato wire bwashika najya ntukunka shikandi y'umunyarwanda urumika nindu manya umukahatara umuntu unarahuye na ishongoro y'umunyarwanda ruri perfect because some people they used to sing konka bishongoro akanyarwanda kacakatamu nako kacurukire katari strict ati kina akoze redeem nagira nti tinko basa kweshongoro y'umunyarwanda abantu aba bakatunga umugisha hine kirungi DM kuruga nkaho ry'umunyankoro Rwanda ukahura umuntu na ishongoro y'umunyakoro Rwanda no hururaki no wata kandi wija wa my population in fact in mpamvu ya Rwanda still iyo yesu inside Uganda kina akozire nazo mu studio so kunagira mu studio nagambira Morrison you are my brother tukuzire hamwe twizire hamwe nte bone nyikiriza nzeho no studio ndijo mwenye nkanisha nanka abangire nkandi ntama yenyine abesho ngo zamwe nimbareba naryo kunca karuguruka shanga kanyo na producer ya Deus na chimanya imugambira mugira nti kanjire mu kanchame mukachende pro kandi hit zanje nimanya hinko zitwara tinko zikorera buru hamwe nyine hit yanye kumata unagitera neshobo so agambira Morrison speed ni important nyenda live instruments bass solo when rhythm y'ichintu cyorekera live kirimo live dan 2014 zikwa noho umwana wakwita Deus yabiri na Ijira umurimbara na wakija atakufitera live munonga kukakana amasteringa voice na nengoma kujimanye biringara so time came wire bwahika nazayo nyina munyoni wanje ni mukuru wa Deus ari Somalia bamwita turi yatunga bakandi bamwita mukiga kica kipangu kinekanya makirukora street aho kambiringi garage kirukora wiring ate nikikoro muyo bakakitwara nicyo kikwaringa imotoka nene nyinyi kibikora munyoni wanje munonga mwita Deogratias turi yatunga na Facebook arakiyo so yaba munyoni wanje mwanje atazamura umnanje atankire studio aha tukumwisho muhajire bintu byanyu kitese mukakwataga nte nazayo namutestinga nakishongoro kamwe bakandi baketa ni fact nko nchikoze remix na kigaraka muna na Baron Nuts gumananye mukama gumananye sort of cyeshongoro cyane nakari bakargam kuna uri element ye namanya yangu nabasaba ngore cyinko yende nambiriza cyeshoro cyane wetu
nta muntu usa nawe uri Imana yanjye, nta muntu usa nawe uri Imana yanjye. Hati iki yakoze iri yakikunda yatera ikishongoro cyakwata kikakwata buzima reka ikishongoro kikakwata batandika kukironda everywhere ngunu tuende. In fact nywa bintu bakomana izina tuende ikishongoro cya mayibobo. ya mayibobo ni kigambo street kid mwana wa muhanda mu Nyarwanda hazankata mpatu babantu bona babantu ko bihambaka bakakunda ngutuma kumanya kakana kabekarka street kid kikosho ngoro Nyarwanda we bo rufumbira ye mu Karundi batandika kuronda ikishongoro anga nyamba nakikorera video by then Ergon now you know yabiri ni sire kutandika kandi Ergon kama Wilson he was a friend and when munywani wanje factory y'abamwe abantu abamotivate ngira jya twungabo nci tubona naba bakuza kukodingira rukabura tukayikorera iki twakwata umuhanda ya tumise byo ma Japan ni banyanya Japan na China sore bareta cameras n'ibindi twatandika studio ya fata kajita ku promoting abana tuhataho twakora ikintu cyabaje. So Bruno Mushabo wa Alf akatandikira na wakini cya computer kitwa cy'ikibunu ariko cyose ga house kuri hansi makanisingi yandiko gira kishonga komune bakita Yesu witu no mwesigwa tari kubasa kuherezo mugisha akakongero mukino something like that. When natandika kwije kintu cyakwata leo si antero Nyarwanda rwo kubanza abantu bacacira hatu natandika kureba nabintu ire nabo bakweshereka ko kabari y'Abanyarwanda batandika kunyeta banyang komeza turi kumwe nawe gumiza mutura hamwe nimwe ngo tuge muntu rukwishongoro rurimi rwitu yebari bwana bampamana uhura wahama abakubati dimswaga mu Uganda turi ngwabo tari Munyarwanda nubo shubire mu kazi w'Umunyarwanda wabo mushwire ekayona neza kubura Nyarwanda neza kambura Nyarwanda hawe nubucero mukashishuza gukora umukazi wo kuzara abana naza kubagambira ururimi rwiye niyo shonga bashwero mu kazi mbe nakwitira abana emicwe emitwarize. So twashanga ngo abana za kamera gumeno uri basman twashanga ngo abana nabaza gukora ki kugambura ururimi rwoha washanga no shanga abana bagambura Nyarwanda mushija abantu hinja bagiga muri mbara bitaragambira mazine binini bizimba mutawo abinje n'Abanyarwanda banyita bakora ka meeting ga Oxford banyita bantayo majya mutura hamwe ni tereci ngabishongora mko nahirize bayemera keri meeting yabo y'abagiga banyita na ishongora dumangu muri mbaro muharamu arumwa kabina baketa Abanyarwanda twegite. In fact nko kamwe na branch ya nankore ubwo waresere ikigambo cy'abavandimwe na mushija byanye bizina abantu gashuma. So nabo bino mu branch yabo so banyita bajya ngo utafaya tutura hamuni yugumiza mu ishongoro. In fact injuka ngaza kurwamba ampereze mitwara 5 na kwa 5 najena nakora video cash. So nakikunda nagumza mukani nkangabwo nikikunda nagumza munakora nayishongora nagarukana tuti cyesho cy'abantu bita uri Imana nyamana ejo naye kabanse fact nibaceta baragushima kabindi bomba bacetera bakwira itasonare cyesho cy'abantu bita baragushima cyesho ngoro cyane gurure mahanda watandikira cyesho ngo cyane gurure muhanda kuba star wenyine kusitamo mu mbe naza ko wamaze gutera hitejo wasitama warebaho rugiro kadiro turarizire na hati ndiye munyenda kugambira amazina ngire bishongoro bingi ikishongoro kikanga ninza hantu nyeshongora batere ngaro nangwa ne sente bazimba ukananta kesho mukishongoro echo n'ubutakeshongwire kandi burupate yinica hata ngapati zantungamo kutankira ntungamo kugenda nteshongwire uri Imana nyamana ushanga utanaza kandi hata nashuma tadi za kamwenje ibanda hanso kwe za kabujegera mutara masyora hanyanja za biguri bigodi wa mwanja n'abanteshongwire umwana wa Daudi nushanga utinde hati twashoma zisingiro kuyona nanteshongwire za kabiyana nanteshongwire turatera imbere nushanga utinde timi turatera imbere niyo project tense tinse mnonge nsana bagita karamata
konka turateye imbere nayo nyuma nyuma konka nayo ko ikakora in fact na hati n'ikiriyo niterwa na TV stations akaba nyoti n'ushoza bishongoro da kumukumu ecyo muri nyanka cyetam washoze bishongoro speed no confusing fans to kubahabwire bo kurikiriza waka yawe kiri kuko kubatica nashomese iki bitaka kwasara kasimura katahendijo so no confusing so nyewe nkora yanjye neje katugire ngo ni season ni nshoze bishongoro bibiri kimwe kiri releasing nkikora video kindi kisigara nkitambura mu audio kiriya cyaba video ryo nejana shanke yaho man koreke hati ndiyo nikora video ya Karamata akaba turatera imbere bire ruhere kuteye Akaramata ko tinkamanya Akaramata kariyo kijyanga kagira ngo hasi mababa yawe mana turashaka kwiberayo iteka Karamata. That is the very big song. Fact nakozire na lyrics niziterwa, for example Salt netera, Star TV netera, Delta TV netera, KTV netera, KSTV netera, TVS netera, ezo lyrics konkanka zikora GNTV netera. So noreba ngo of course na YouTube yawe kiri abantu n'abakiriyo kiriyo nanka ati Rwanda oragerezo kutekateka muno basa kukwata Rwanda akuba Rwanda have been going there Rwanda music ya Rwanda eri a bit nchete kugira ngo eri more valuable kusinga tenyingi konka bakirimu bajya higuru muno of course orafiriyo munonga kuko mba stakeholders bayo kugira ngo mugire kumwaganiro baje twonka ine product zanyu because no ranka made right now na exporting as a international using Rwandan language so uragerezo kugira ngo bahikeho ba promoters bo kugira ngo bakuteka paper akanda nchibasa kukorera munonga kugira ngo bakutekeho baza kore kivuro buri kimwe cyo nabamanye ko uburyo mushobozi w'amani kwihantandika kweshongora Rwanda nturi ninza yo kweshongora ndikuza kuhereza ministry like crusades conferences because me I sing gospel so nyo wanje ntibana chinkora na namabaga in fact events zikukira kutungo biro binji nkira kuzitunga side za Nyagatare kira mu ruzo witu Rwamagana Kayunza wagambo wanyu nijikaka Kabuga Kamusha ngo hati nanka ozeyo urebe TVs kuko warugiraho ukaza Kampala top ukaza top radio ukata kesho nguruka kakwata nyonyi namasiko minji ngweje music yawe noreba tindatine nanda kuteweza story no kuja mu time on part inenche konka tindatina katera South Sudan kusinga na kandi ngo sete zibakoze abo yagurize tape bayize bakabaguza tape akana juguza X zone nangwa nanyagenda kungura konka akayahwira mani mu kutensa miliyoni na akakwibira izindi akagumana kwa mutapes kimwe bikabya ngo zikabazi sete nyinji ezota kubasa kujya ngo wamara ya so ati niwe oze Rwanda oza TV zamanes ibiri wote ho music yawe oyehunamiro kwate Rwanda yo ranga birampira imbazo zo mu Rwanda makanisa mingi ngeshongera magamana Rwanda tenka Uganda kuka ngeshongera magamana kandi da exit dukadira n'icyabaho nitunga access ejo noraba radio stations ina mu Rwanda zikutera music wera good some nambwe uko bacingo mwaka gwahwira nkanyine program yo kuza radio kabane yigura ko bakene ikora cyekene event bakuza kompereza imitware 3 n'icweka ya Rwanda kandi zaze sete nyinshi kuza kwishongora bakuza kumpa transport na bucimwe cyona numva gent ka bode motoka nyingi parking nzumu yawe ya radio bantware uchape ndaheze ngaruke ni program ya radio bose baragushima uri mana nyamana we Yesu uri mana nyamana bose baragushima abantu bisi barakubesha kuko bagukunda ariko bwacya igahinduka ariko Yesu mvuga nabwo ameze gutyo yagukunza aragukunda byose bikagaragara uri mana nyamana we Yesu uri mana nyamana bose baragushima uri mana nyamana we Yesu uri mana nyamana bano bose baragushima ntoyanjira yo mission na Peterson Embo mweshongozi w'amani kandi tyo ntwirira kwendera yagininka part 3
obweshongoro yaba kugambira kandi ayigerezeho kweshongora munonga ekintu akitire ekintu yashitere ekintu yashitekare kitasone MA ko kuza Rwanda kweshongora babo abazire ninga shabanyabuzare no barebaho ninga abanyabuzare nimbareba bariyo binji konka bakujango kano zagwa hari shore nimanyaho nangwa haci noreba ite twaruga ruhengeri tu Afrika twazakira mu ruzi so niyo twazarirwe haza ruhengeri ni yo district ero kuri kuza cyane Kakisoro so in fact aba so na border so aba Kisoro no bataha no muri Rwanda iba mu district abakata ruhengeri kugura Emondi kugire bagura ibindi nakataraka hangu niyo kari so niyo twaragiye tukuzakira mu ruzi so aboku nimanya yo nuko nimanya so kandi kunu yabo washangira imbarara utakarara wabe hataba ababe nashangira imbarara bo it was like embera yakara kunuya rahanga yatuyamba mwenu rahanga pastor yarigire kutiye haruguru hata nayishongora ikijo cyo mwanda dudi cyakwata abantu batanuka kukikunda buri muntu wena owabire azo muri library bamutera ikishongore cyo mwana wa Dawudi noho nabiri shohoreza na video smartphone zatandikira kwija mpora ngo n'umuntu umwe kwaba ryo mu video baje mutera mwati aryo umusimu natakura nagera hata nareba hati iki yakozere ni kimwe areba video ko areba video ayitegereza hazo nyukanisha nyakwenkuru wanje wabe nazara tata nambwe nakafiko mu 2015 so 2015 hati wakayizire kuno mbwire bwa kare nore tata kari umusirikare w'amahega Rwanda na mawa ari umusirikare so bwiro ry'umujasi so hati tata na mawe bakebuga no mubarakisi cowboy na kawugaro bazara ptiso nabana so mbwenda truth is yo tukakura turi abana bo mubarakisi aba uyineho ba braza bawe niho moye konka ryo mu Uganda ni umusirikare w'amahega Rwanda na captain so konka ruhanga ibintu biterize kandi family no eyo tarabwine noza kujombeka nabandi no tembera ko mwebarira bo kubati twinika kwate kariya ariyumbiye mwanya ndiyumbiye kanaza yo nainda ni muri abahumureba kambwe no ari mu nsendijo kandi byataru ne byatakwenda so ngacho tikizunka ni nyuma ni mangu brother naona mangu yo mu tukaza turi abana batanu bishibasha tubabura mu rutaro abajura buri ntoto konka kazi nizibombine nyina nkaba kazi wanje Onesimus Kabagamba ari Dubai now kabona nabonira aha konka benyine tukaza turi abana batanu bashatu aboje mwagumaho bashatu babura weza abo baruho babasa kuba bariho nukuvuga akatwa kwate bishani Rwanda harimo umwanya nabagweta urwibutso iza it's genocide memorial ayaba kugenda bakigu mwene bakareba ibyabireho haza buri district yona ningashabura community batamwenjwe nabajombe kaje bagitereza kuko kureba adi tomorrow yitu ina so batamu screens batamu kimwe cyona hato no tware kishani cyawe ne kugamba baceza basiga contacts yawe nacyo bitwaro kibamba hari nondije kibanaje nawe abayine kakashani ninga details ati bo barabamu barebe bikwataga ne bya diemba jango ndibazarwa hamwe mbarundo ubateri ni mwebugana so we have tried several times in different areas so tukumanya ivya bakafa ivya bakagenda yuko banushika ngo abanyarwanda babiri umutarabinji tubari mbakaza bubirigi Belgium baba bubirigi bakije babatwara that's why Belgium ni yonse kukiram abanyarwanda binji bona bari Belgium na nangwa na Australia sana yeah so we have tried konka ninchiza ngo ruhanga ryaba leta nakenza kabajyaho yabona system just to so we believe gumiza muno shitera kora yo wagira international uja kuborinka bridge ya ruhanga ryagire byakora ore mwana aje bitokanasho now byona nebihwa nuko abanyabuzare banje bari bantu sata natanduka kweshongora nahishongora umwana wa Dawudi cyisho cyakwasiri ndikuza no garraho nebindi nagaruye nebindi kabiri bishatu we yareba kantu yatwara yarika abanyabuzare
twunga shumu kananda kushana umwana kanowansenga yumvo tata wanje kandi mutansenga yumvo so nyo amazina ganje banyita Musinguzi Peterson nsenga yumvo ninga shensenga yumva Peterson, that's my real name. Yashane rya mutabano wanje. Yes. That's my name. Bamwita senga yumva nerindi. Yes, so amazina ganje banyita nsenga yumva Peterson. That's my real name. But because konka when gona naganje konka now I'm no longer belong there because in the citizenship so ndiwa tinchi belonginga kuri everything echikweta gisanchi nabwera if yono kachitambuza. Yes, fact Museveni cyakashikora nakiriye mu statements. So Peter wisha wababona mwatambuza namabona kubizire bakuronda bajya nguruka no mwanjo wawe achachi gwe iya bakufumaguza yama ukuza kushanganya kwe kunshanga kankana namurebere ukariho shanganya kwe nkura matuwe mbwe nyunganishanya kwe nkuru wanje nabakuretera ikishani na muzeyi wanje so wisha wababona twarebana Peterson tugumiza na program kandi tukorera kwendera ori cerebral life yawe no gitamburiza aho bwiro buhato bwiro bwinjira no bumara free time yanje nya kugira ninkunda jazz drums ninkore ibintu binji nyombe ndio muntu uri kuyiya mutaba kwito muyiya ngiya icyo kurebera naba ntari mukweshongo I have another business mu gwanje nuni ninguza ziba kweta UK used phones, original phones. Yes, izo simu zinko kandi kintu cyamane cyo so rukuba nanda masimu original iPhone, Aquos, nyingi zone wanda kutereza mu original Peterson MA zizanyo ninguza original. Yes, original single line double line konka original so wawarebera kantu kona kahandikireho fact brand yanjye nibija ku display nga anytime kahandikireho PMA phone solutions. It's mine. PMA phone solutions are mine nakanje ninye director wa we bari kutandika company wire hecho kitira harubaju obiro bwingi nikunda kubumara n'abana banje abikurebera. I like to give them time to speak banga mbere bikubashasha mbashobore mbagarure mama so fat ukiha yabana nshanju abere bagarukayo asigazaho 50 icyo cyo kitaha mwana switu no mwihayo ibintu bikara agarukayo kuko nagambira ngo pastor kuyatwire yatureto munju tukataka manyambera nungi kutura n'abantu in fact kinta kagambire kanji ngambeje kuyaturesere yatuye kwe tukatumanyire kurara mbishaka no mumbere gumire bamwe twarwara umushuje kurara mfaraso no kushika buranje ntabwo nzabe ngwa because we didn't know pastor yashanga abana barwiri turahanga banje abana banje babakozira iki yahita ba doctor bitu kuza kutuchebera bashanga tutine ndwara just Dr. Alfred Nwarwe yabirari personal doctor witu na hati even kuza kutuchebera tubine ndwara kuza kubicenga ngo abana bahurire batundiro butagasibwo mbanda kubito tuka nyukanyu binkunywa nza kuriyambayo so kandi umumbere yanje utakwenda kungambira nziyo kukaranga yatuyamba yatugira imbabazi twarga impora so we are what we are because of God's grace. So abanyabazare nababona ntyo twamanyana nanyu nivuga zo mu cyaro kuko abandi bazo mu byaro nibuhikayo bakora ngana hankati nahumura bantekaho. Yes, oyino mucyarana nabana mucyara sofati nyine mucyara and don't have a wife. Yeah, single kandi nkiza rangana aje kumuntu naje kuhereza kikabaho but we didn't tuberagenzireje according ko kunabire ni expectinga tuberagenzireje mu mbera zitari zimwe na zimwe konka twabireka officially gutari muringo mubi twakirekura urinka bugembe sofa natindi kabugembe akubanyowe nkatunga ho fani at least you but we didn't get a kid anore nyuti nyine Ruganda ruhango so I felt niza kutunga mchara nzare tsunga abana nge family nitutubeji abana babi banyanya zibo bakuru banje barumya kati charge ndaje and we decided kuchirekura officially so chinyera kuchikora clear. Some people they speak but I want to make it clear I don't have. So soon you will get hangana ja kunyamba nitungo so bankarame kimwana mugira family Pastor is a friend of mine. In fact ko gambara mechi atwera mechi na amanyi. Mechi is a friend when
abantu abanyambere hone babo France Musimenta Mera Simwe Pastor Namico natwatsa and the wife na mzee wawe mzee wanje Apostle Wire n'abandi bona mwe nabindi abirimo they have doing very good job to so me. Peterson mazima we bare kutwikiriza kandi tukabasa kutahisa kandi mwongere kuza channel ya Peterson MAUG Music muza Google mu searching tongere kutambuza njiri no mweshongozi abeshongorege shongoro binji hits ni muzimanya kandi no kukira igiyo na muza channel mu supporting mwongere no kuteka mu seto mu projects zenkezo yes abo kuba abantu bineseto kuba tibine naho kuzita in fact we are welcoming anyone you feel you want to stand with us in this project tindi nkaba barukora ngo batungemo baba bagiga ubwigarahango bwatuhire nyo buhango bwampire no kumakinga sure ngo ninyamba batahi banje akuba nyowe ekibaro munka kiba mukumara 17 years I was with them so nimanye kibakuraba nimanye kikubahiga street kids nyene munywano wanje I was a street kid for 7 years mzedeka kaza street was it 2 years konga kanja street yangu mubuze naje kugamba I was a street child for 17 years imagine nkakura ndikumanya ngo nyowe ensiyona nenyanga so kunde nukundi that's why kukora ikintu cyakubasa kuyamagara go mu kikankintu wareda kikibira abo nshonka ni manyangu wata yamitso kuka enjireje neyeba era na umuntu nagaya nk'ababuruze ni mushekera in all akwa enjireje niyo yahindura amagara ga Peterson anyoti nkuza kujya ngo mutakijambo renjiri akanyiretera je yanto mu kanisa yampindura process by process yampindura mpora nahinduka naterera nabicinda abantu kunyisimisa n'ikindi cyona mbebazaranga nagambira dem nabuzarahanga nkakukorera ki ako baranga takurya mandazi ngo mugurure nkakagutiya kamandazi ukamuhagari so what I had to do is to go and ukabura n'abandi so abana nabamanya banywane banje nabankwatira bakumanya mwe na mu sectage tubashika tubaha food tubagurira imyende dibota tugishara tubaha bajwara tubagurira nkito turya nabo baheze WhatsApp namba wakubasa bona bakushikeho yes kandi wongere kutambuza njirejo my WhatsApp number is 070281 3357 ejo neyanje ko muntu bena ya business it is 0779 12 29 21 that is my WhatsApp number business then you can go also to my YouTube channel and subscribe and also you like and comment something Facebook page Facebook page is Peterson MAUG yes that's it so webari munonga mazima kutobwire bwawe kandi noyireba nkahi omumyaka nkebiro misho omyaka nkebiro misho ninyekereza ngo ruhangana yaje kutukozese by'amani kukirana abo kuba korera umwana y'imukatanga futenge nina muterere mu ngaro mukwaterera tamburi so munyaka ebiri no expecting ikintu kuba cyagire nonga kikurengana ninko kugira ngo bakumiriza lockdown batuteka mwina if it was not this kane wetin za kwekwaza government because government ene mushanga kirya coronavirus yo ndwara oba bakagikoro bakagireta rahanga ryabahana kwera ye izire rahanga kituhinguze naco konka kuno yo ntubakomere rahanga be nakutuha imbabaza kuba mbe ni expecting in fact wachimbuza anaye bigambo byane umukozi kwa mushanjo last year kan expecting aranga kumpe mbabazi nandigira heru gukorera abahagizi banje tukarya hamwe tuta kana bookingire some venue kugira ngo ndiye nabo shareke mbabagire icyo ninki basaranga mpire mbabazezo wakushara nkente umuntu akishashure inkubize yitano ningo mutwaro kajyaho nkarya nawe katunga nyama katunga n'agacupa ka soda akadya buri muntu weno bano mutono mukura kana kuta umuryango harya soda akuba some companies of sodas that were ready to support me Moviti there were very many to support me to stand with me bakuza kumpa sponsorships n'abandi so we are ready just kikija cyabaho because of this lockdown
Salute kandi mwamwine DM Swaga Ankole Media Productions nangwa na Peterson MA nimuza kugishanga biography ye kandi mwongere no kutambuza injiri okujunwa n'ebindi byone bari munonga Peter amen mukama bamugisha nabari kutureba anatsigara ndi Peterson MA bari munonga kandi mbasha bakuhagira channel yitweje ya Ankole Media negamba abana bomuka negamba abana batakumanywa ninga mubamanya mukati mukabareba gasamu people batureye tujugireje tubakumanya who is this onkeri izoba mwabasa kuchireba so kindly request you to subscribe on that channel of Ankole Media TV and God is going to bless you too.